niko kwayikunda yamumunezero n'ibindi bintu bakanywana bakorendagano okunywana n'ikirungi munonga emikagwina turabize yubakagera ati nkabakiri omushaija ohami rahanga kina mukagone kayange emirundi mingi munonga Yonasani nayeshengereza Sawulo ahamagaraga Dawudi konka Dawudi tarahemukire irembo rya Sawulo ryahoho hasigaraho Mefibosheshi Dawudi tararebera bumuga yakora byona wa Yonasani nangwa n'akarento kazirwe abantu bakaba basharahanda omukago kwihinduka obuzare hazabana ekitinisa bakwatiranaho buhaburana barengeza n'amazoba nahatu bantu mweturondane murekeye kwehusya banyu mwirinde emikago mbi n'obuzu bwahalirihanga abantu nibihinduka noraga kigenderwa ohemuka ugengera ohendera kubi obura kurindesha usige byaganuka oyefuza nyabura woyerinde abamwe nibanywana kanyabwanya ngo bakagire icyo bakora herda kanywana na Pilato nibaronda kwita Yesu yagabari munywani wishe hanga atekikope kitimpingure ngira tokoro kunda kwawe ataryango makasingura efumwa birna mushanja gwikumi otaritsega munywani wawe na munywani washo ngukangonongono juna mwinesho atonaza kumujuna ntahanawe munywani wa muntu mukunde biro byona bakagambara Yesu ebya Lazaro karagire kubuza bingi ekitinisa cyagarikira rahanga Sawura kabatumenda musyo haro banywani be Aburahamu yayeto munywani wa rahanga urukundo mutuma gushemeye kandi ogambe by'embabazi omugabo ari aba munywani we okwata akanwa kawe ojonjore mukago omwenge n'okwetegereza mwishe ry'urugendo rwa Yona abarimbi bagezeho kumwambutsa byarema hato n'amazima ry'omweburayo bonka n'intina arahanga ekyenyanja ky'emmera kyamutanaka yayeta Isaya gumiza mundu nevi niwe hunduza gwo mukago guwitsire arahanga wita kine mbabazi
shagamaye mukagogo tugurinde te umurugumana mukundana muri ababeji banje